tugiye kuririmba indirimbo zibiri mutwihanganira abandi mwateguye dutangura izo twarepese twebwe. Shumba yabwiye shebuja ati databuja ndagomba guhebwa. Shebuja gitebaganye gatoya uwo mushumba cyari kumbura aragenda. Shumba yabwiye shebuja databuja ndagomba guhebwa. Shebuja gitebaganye uwo mushumba cyari kumbura aragenda. Umutima ntabwo ari ukwigumbura, burya Yesu ntabwo ari ukwigumbura, umubaririmbyi ntabwo ari ukwigumbura, mw'ishengerero ntabwo ari ukwigumbura. Uwo mushumbi yakigumbura ntiyari kubura. Uwo mushumbi yakigumbura ntiyari kubura. Mubamezise ntabwo ari ukwigumbura, mubaririmbyi ntabwo ari ukwigumbura, uwo pasitori ntabwo ari ukwigumbura, umurongozi ntabwo ari ukwigumbura. Uwo mushumbi yakigumbura ntiyari kubura. Uwo mushumbi yakigumbura ntiyari kubura. Yesu araje uyu munsi niko bikimeze. Uraba amaso ntuhave wivumbura, umukristo waje mw'isengero uzawumva ngo Yesu araje uyu munsi niko bikimeze. Uraba amaso ntuhave wivumbura, wa mukristo waje mw'isengero uyu munsi uzawumva ngo Yesu araje uyu munsi niko bikimeze. Uraba amaso ntuhave wivumbura, wa mukristo waje mw'isengero uzawumva ngo Yesu n'uyu munsi niko bikimeze. Uraba amaso ntuhave wivumbura, wa mushitsi ntuhave wivumbura, wa murongozi ntuhave wivumbura, uyu munsi ntuhave wivumbura. Twese hamwe nitube twivumbura. Uwo mushumbi yativumbura ntiyari kubura. Uwo mushumbi yativumbura ntiyari kubura. Abasobanutsi ntuhave wivumbura, soja imbere ntuhave wivumbura, abarongozi muhave wivumbura. Twese
ukwivumbura mu bya Yesu ntabwo ari ukwivumbura mu bikorwa ntabwo ari ukwivumbura ishengero ntabwo ari ukwivumbura uwo mushumbi ativumbura ntiyari kubura uwo mushumbi ntiyari kubura mubaririmbyi ntabwo ari ukwivumbura mu barongozi ntabwo ari ukwivumbura uwo mushumbi ativumbura akagenda ntiyari kubura ingeri uwo mushumbi ativumbura ntiyari kubura ingeri amashyi menshi ku bantu
iyo bari beza kuri Mose wa kabiri bari beza Imana iramukunda babona ibibaye wewe yitwa Mose nagisibya nukuri arabihebye bamuha iminsi Imana imuhimba Yesu uyu munsi iyo bari beza kuri Mose wa kabiri bari beza Imana iramukunda babona ibibaye wewe yitwa Mose nagisibya nukuri arabihebye bamuha iminsi Imana imuhimba uyu munsi yabasi bamuravye hagera yuko ajya hageze yuko aririmba nawe akaririmba ati nitasiba abene buna yabasi bamuravye hagera yuko ajya hageze yuko aririmba nawe akaririmba ati nitasiba nitasimama kwenye munara nione lile atakalo litenda tasimama kwenye munara nione lile atakalo litenda Makofi mengi kwa Mungu wetu. Amashimeshi ku Mana yacu. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Yaba mugenza umubwira ati ibyo naciyemo Tizama ntabwo bizongera kumbabaza. yale aliyopitia hayataongeza tena. Yes. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Imana idushikanye muri iri joro. Mungu anatufikisha kwa usiku huyu. Abarozi barakoze. Wachawi wametumika. Abatandukanya basi bawe baragerageje kwimba ibinogo. Maadui tofauti wamejaribu kukujaribia. Ariko Imana iravuga ngo geza ngaho. Ila Mungu akasema achia hapo. Imana yacu ni nziza. Igira neza itakubayo niyo mpamvu tuyishima Imana yacu ni nziza igira neza itakubayo niyo mpamvu tuyishima Imana yacu ni nziza igira neza itakubayo niyo mpamvu tuyishima igira neza itakubayo niyo mpamvu tuyishima. Karero turabe ijambo ry'Imana. Acha sasa tutizame neno la Mungu. Hasigaye iminota mike. Panabaki dakika chache. Turaza kunezerwa burinde buca. Tutafurahi hadi ukuche. Reka abantu kuko mukanya baca bagaruka. Acha wa watu kwa sababu kwa muda watafika wanarudia. Abanze bace hajya kukayaga gato. Waende pale kwanza kukahewa kidogo. N'abamezisi bagende hajya kukayaga. Na wapiga vinanda watoke nje kula hewa. Hanyuma mu mwanya tuce tubahamagara. Kisha kwa muda mchache tutawaita. Mugende muhagarara aho hanze. Nenda msimame nje.
mubanze mufate umuyaga mshike kwanza hewa. iminota itarenga 15 Dakika isiyopita 15. dukeneye ko ibitari bivuga Tunahitaji kwamba vinanda vitalia. hagiye n'abantu bose Panaenda na wengine wote. navuze roanje Alisema kwaya ya kusifu na kuabudu. abandi mwese mutekane Wengine mtulie. protokole murabe neza Wachunga usalama mtizame vizuri. dusigaranye umwanya muto Tunabaki na muda mchache kugira twinjire muri 2025 ila tuingie ndani ya mwaka wa 2025. ni joro ridasanzwe Ni usiku, sio kwa usiku wa kawaida. ushobora kwiyumvira Unaweza ukajifikiria ivyo waciyemo yale uliyopitia. si umwanya wo gutamba mu bujuju Sio muda wa kucheza kwa ujinga. ni umwanya wo kwibuka imana mwagendanye muri Ni muda wa 2024 kukumbuka Mungu mliyotembea naye ndani ya mwaka wa 2024. ni umwanya wo kwibuka abo mwagendanye muri Ni 2024 muda wa kukumbuka wale mliotembea nao ndani ya mwaka wa 2024. ni wasanga yakubereye umugisha Ukikuta alikuwa baraka kwako, 2025 muze mugendane 2025 mtembee naye. ni wasanga yakubereye umukoshi Ukikutana amegeuka mkosi kwako, ucwe usupirima mu bwenge bwawe umuvute ndani ya akili yako. abantu benshi imyaka barayimara Watu wengi wanamaliza miaka bataramenya kubana n'iyi si bila kujua kuishi na hii dunia. abana yote tumenya kubana n'isi Wanayote tunajua kuishi na dunia, tukamenya kwisi tunajua kwamba dunia ukwiru no musi siku izobe jinsi ilivyo siku ya leo sio ndio itakuwa kesho. tukamenya ko abagenzi bacu Tunajua kwamba marafiki zetu hariho abahindagurika nk'uruvo pako wenye wanabadilika kama kamereo. muvyagire gato Mketi kidogo, dusome ijambo ry'Imana tusome neno la Mungu. Yohana Kitabu cha Yohana, n'isezerano rishasha Agano Jipya, turagenda 18 tutasoma sura yake ya 18 dushikane tuhereye ku murongo wa mbere turashikana 11 kuanzia mstari wa kwanza hadi 11. mirongo 11 Mistari 11. utekereze Ukae makini, utekane uwe kimya. kazi Turasoma. Yesu avuze ivyo avanayo n'abigishwa biwe afata hakurya y'umugezi witwa Gitironi, aho hari tongo ashikaho bo n'abigishwa biwe, kandi na Yuda amugura yarazi aho hantu, kuko Yesu yahora ajanayo n'abigishwa biwe kenshi. Nuko Yuda amaze guhabwa n'abaherezi bakuru n'abafarisayo ingabo z'abasoda bo n'abagendanyi, ajayo bari n'amatara n'ibimuri n'ibigwanishwa. Nuko Yesu amenye ibigira bimubeko byose, arabasanganira arababaza ati ande? Nabo baramwishura bati Yesu umunyanazareti. Arababwira ati ni jewe. Kandi Yuda amugura yarahagararanye nabo. Amaze kubabarira ati ni jewe, bagenza imigongo bagwa hasi. Nawe asubira kubabaza ati murondera nde? Nabo bati Yesu umunyanazareti. Yesu arabishura ati mbabwiye ko ari jewe. Asangwa ari jewe murondera, mureke aba bigire. Uko kwari ukugira ngo rya jambo yavuze rishike, ngo mubo wampaye nta numwe najimije. Simoni Petero yari n'inkota, arayisokora aca ugutwi kw'iburyo k'umuntu w'umuherezi mukuru. Uwo muntu yitwa Marikusi. Maze Yesu abarira Petero ati subiza inkota mu bwubati. Mbega igikombe data yampaye ndeke kukinywa? Makofi mengi kwa Mungu.
Yes. Marabe neza abari hariya mu buhinga bw'ibyuma. Mtizame vizuri wenye wako ndani ya fasi ya kutengeneza vyuma. Gira mugenza wati Marikusi uno munsi acika ugutwi. Ambia mwenzio Marikusi siku ya ntabwo uzokongera kubona Marikusi ukundi. Sitongeza tena kumuona Marikusi mara tena. Marikusi hari umugabo yarabangutse yitwa Petero. Alikuwa baba mjasiri jina lake Petro. Yakunda Yesu. Alikuwa akimpenda Yesu. Ariko bari kumwe na Yuda. Ila walikuwa pamoja na Yuda. Yuda niyo Yesu yakunda kuja yarahazi. Yuda mahali Yesu alikuwa anapenda kutembelea alikuwa anapajua. Yuda yari umugenzi wa Yesu. Yuda alikuwa rafiki wa Yesu. Yuda niwe yatwara n'ishakoshi y'amafaranga ya Yesu. Yuda ndiye alikuwa anapeleka shakoshi ya pesa ya Yesu. Yuda ibigira 10 n'amashikanwa niwe yabitwara. Yuda sehemu za 10 na sadaka yenda alikuwa naenda nazo. Arikagira ajinama yo kugura Yesu. Ila kaunga mkono na wale watamaibisha Yesu. Aravuga ati ndazi yo yagiye gusengera n'abigishwa be. Akasema najua mahala alipoenda kuabudia na wanafunzi wake. Baragenda. Wakaenda. N'ibimuri. Na matosi. Yo kumumurika. Wako wanaangaza. Kugira ntatera intambwe. Ili asipige hatua. Abasi bawe bariko barakumurika ariko ntibazokubona kukuri muri Yesu. Maadui zako wako wanakuchunguza ila watakupata kwa jina la Yesu. Nta muntu numwe hakuna mtu yeyote azagwa mu manga anaangukia ndani ya shimo hatarimwe umugenzi wiwe bila kuwepo mrafiki yake. Mubaguhiga harimwe umugenzi wawe. Maana nakutafuta pakwe rafiki yako. Ariko naje kukubwira ko atari umugenzi. Ila nakuja kukwambia kwamba si rafiki. Hubwo yigira umugenzi. Ila najifanya kuwa rafiki. Petero yari umugenzi wa Yesu. Petro alikuwa rafiki wa Yesu. Afata ugutwi ndugu yangu. Akakata kusikio. Afata ugutwi. Akashika kisu. Aragegena. Akakata risikio. Hari Petero ugiye kubona cha matwi ba Marikusi. Sako Petro naenda kuona nakata masikio ba Marikusi. Ibibazo wabonye nakuzokongera kubibona. Shida umeona utaongeza tena kuziona. Hari inzara watewe nabo mwagenda. Kuna njia umekogotewa na wale mnatembea nao. Hari abantu wahunze kubera baguterana. Kuna mahali umekimbia kwa sababu amekuchonganisha. Ugendana na bayuda utabazi. Unatembea na Yuda bila kumjua. Ariko no munsi naje kuvuga kuri uno mwaka wa 2025. Ila siku ya leo tunakuja kusema kwa mwaka wa 2025. Reka ivyo wabujijwe na bayuda bironke mu izina rya Yesu. Acha nimekoseshwa na Wayuda uyapate kwa jina la Yesu. Reka amaviza yahagaze kubera bayuda yaronke mu izina rya Yesu. Simamisha kwa sababu ya Bayuda usipate. Reka makonte yahomvye kubera bayuda yasubizwa mu izina rya Yesu. Usipate kwa jina la Yesu. Reka ingo zasambutse kubera bayuda ziongere zikomere mu izina rya Yesu. Kwa sababu ya Yuda zijengewe tena kwa jina la Yesu. Hari bibanza vyahomvye vyo bidandaje kubera bayuda. Kuna shida mwingine kwa sababu ya Bayuda. Acha reka mwongere mwakire mitaye muri 2025. Acha mwingie vizuri kwa mwaka wa 2025. Abahora babasuzugura reka muze mubabona babafukamira. Wenye alikuwa na wazarau acha muone wakipiga magoti kwa jina la Yesu. Reka muze mubona baza ngo ndagize mwiriwe. Acha muone wakikuja wakikutoa salamu. Reka Imana ibiyereke muri 2025. Acha Mungu ajionyeshe ndani ya mwaka wa 2025. Reka twamaze kwinjira muri 2025. Tumeshaingia ndani ya mwaka wa 2025. Reka mumpere Imana mashina karoro. Mungu wetu makofi na vigeregere. Vigeregere, vigeregere. Marikusi ari imbere yawe. Marikusi iko mbele zako. Yarazi ngo urapfuye. Alikuwa anajua unakufa. Yarazi ngo ibyawe birarangiye. Alikuwa anajua ya kwako imekwisha. Yarazi ngo ntuzokwinjira muri 2025. Alikuwa anajua utaingia ndani ya mwaka wa 2025. Ugiye kumuchaka kugondera urutoki ngo marifiti mu izina rya Yesu. Piga kidole umpe lifti. Ngo nta numwe bitobera. Hakuna hata umoja uwezi kapendezesha. Nta numwe bitobera. Hakuna hata umoja uwezi kapendezesha. Hari bayuda twagendanye tutabizi. Pako wa Yuda tumetembea nao bila kujua. Hari Yuda wahaye indaro utamuzi. Pako Yuda umepatia mahali ya kulala. Hari Yuda wibi ya mabanga ya utamuzi. Kuna Yuda umeibia siri zako bila kumjua. Hari Yuda weretse imihora ya utamuzi. Kuna Yuda umeonesha nafasi zako bila kumjua. Na wacarayizibira. Na yeye akafunga. Uko Yuda maze kubona ko giye gutabara. Sababu Yuda kishaona kama anatakombolewa. Ntabwo byamuneze. Haikumfurahisha. Yuda yashaka ikibanza chawe. Yuda alikuwa anatamani nafasi yako. Arakibuze mu izina rya Yesu. Sasa naikosa kwa jina la Yesu. Arakibuze mu izina rya Yesu. Anakosa kwa jina la Yesu. Shobora guhindara umuntu ngo gize neza. Unaweza ukapatia mtu fasi ya kulala unajua unafaa vizuri.
kumbuhaye indaro Yuda, ila unampatia nafasi ya kulala Yuda. reka Imana ibahe amaso yo kubona mu izina Acha rya Mungu Yesu. awape macho ya kuona kwa jina la Yesu. Ushobora kugendana n'umumenje utamuzi, Unaweza kutembea na mtu mbaya bila kujua. kazarafotora Anakuwa anashika ngo picha. tugeze ngaha, Tunafika mahali hapa, akazaragenda gufotora, anaenda na kushika mapicha, arungikira ba Marikusi. anatumia ba Marikusi. Marikusi agiye kubona ibara kuko agiye gutemberana ukutwi. Marikusi anaenda kuona kwa kufa kwenye haoni kwenye unafika. Bari baraje, Walikuwa wamekuja. bagira ngo bagiye kubyina kuko ugiye kuronka ingorane, Unadhani yangu unaenda kucheza ile unaenda kupata shida. bagiye kurira kuko Imana igiye kugutabara, Wanaenda kulia kwa bibe sababu kumiza kuoa. abasi bawe bagiye kugira ikiriyo, Maadui zako wanaenda abasi kulia. bawe bagiye kubabara Maadui zako kuko wanaenda bagiye kulia. kubona, Sababu wanaenda kuona. bagiye kubona ibyiza by'Imana. Wanaenda kuona mema ya Mungu. Bagendanye bibaza ngo bariko bagutega imitego, Umetembea nao wanazani wako wanakutilia ariko mtego. imitego nibo bagiye kuyigwamo Ila mu mitego izina rya wanaenda Yesu. kuangukia kwa jina la Yesu. Umvira abakizwa rero ingene bameze. Sikiliza sasa wakizwa gisi wako. Uhuye n'umwasi wawe atibukiye mu manga, Unakutana na adui yako anaangukia ndani ya shimo. uciye ugenda kumusanganira, Unaenda kumtoa. ugiye kumuzamura. Unaenda kumtoa. Yari karimba imanga, Alikuwa anaimba shimu. Imana imutiburiyemo. Mungu anamwangushia. Mugani ubaye uwa mbere kuja kumukwega, Ila wewe ndio unakuwa wa kwanza kwenda kumkogota. uramwikwegera Marikusi uzomubona. Utamjikogotea Marikusi utamuona. Hari ba Marikusi, Pako wa Marikusi. iyo aguye mu manga yakwimbiye, Ile shimo amekuchimbia. cumu chako Akiangukia mnampita eko. aishakiye Imana, Ishakiye, aishakiye zikora imirimo. Kiyimana ishakiye, aishakiye zikora imirimo. tangura urepete indirimbo uzoririmba, Anza sasa ujifunza nyimbo utaimba. tangura urepete indirimbo ugiye Anza kuririmba. sasa ufanye mazoezi ya nyimbo Aho utaimba. ba Marikusi bagiye gucikira amatwi, Mahali wa Marikusi wanaenda ukatikia masikio. aho ba Marikusi bagiye guhambwa, Mahali wa Marikusi wanaenda kuzika. tangure. Anza. Igwahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Tangura urepete indirimbo ugiye kuririmba, Anza ujifunze nyimbo utakayoimba. reka kuja mu bujuju, Acha kuingia ndani ya ujinga. uze kuzamura uwagomba kwica. Uanze kuinua yule alikuwa anatamani kukuua. Nagoma nababwiza ukuri, Natamani niwaambilishe ukweli. nikumenya kunyanka Ningali najua tu kama unanichukia. udodo iwanje sindakwakira, Hata ukibisha kwenye mlango wangu sikupokei. nikumenya kumvuga nabi, Angara na kujua kama unamsema vibaya. usanze ndiko ndanywa akajage ka makadamia, Ukimkuta yuko anatumia jagi ya makadamia. ntabwo ndakwemera ko twicarana. Hakubali kama mtaketi naye. Ikiba kikugenza naco nzi, Chenye kinakuleta ajui. ariko ikibazo c'abakizwa, Ila fasi ya wakizwa. uzi umuntu ko ari wariko arakwimbira imanga, Unajua kama mtu ndio yuko anakuchimbia shimo. ajiwa karibu. Unamkaribisha Yesu karibu. nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu. Yesu. Yo, yagize neza. Alimetenda vema. Ubwo ni ujinga. Ubwo n'ubujuju. Umwaka wa 2025 Mwaka 2025. genda ubwira basi bawe Nenda waambia maadui zako. ati mutihanye mugiye kubona Imana Eti yanjye, kama utubu unaenda kuona Mungu wako. mutihanye mugiye kubona Imana Sipo nsenga. tubu mnaenda kuona Mungu ninayemwomba. Genda ubwira baguhangaye Nenda waambia wale ati wamekutizama. mugiye kubona Imana yanjye ko atari Eti bayari, mnaenda kuona Mungu wangu kama ati si- genda la baba baba. Nani baba? Kibazo kihari, Shida iko. abakizwa murabesha. Wakristo mnakuwa na uongo. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuri eglise byagenze gute? Ku kanisa mambo ilikuwaje? Tamara gushika haje imbere, Akifika pale mbele, gugo rupfu, huyo mfu, uwo mugesera huyo mtu mbaya aragafata ririmbye, akufe bila kuimba.
bwira umuntu wawe akubona, ambia mtu wako akikuona, mubwire ati ndabizi kunyanga, mwambie najua kama unanichukia, mubwire ati ndabizi ibyo wateguye byose, mwambie najua yale umeandaa ati yote, chonzi cyo tena jua tu. hari umugenzi mfise yitwa Yesu, Pako rafiki ni naye anaitwa Yesu, agiye kuguca amatwi bigaragare, anaenda kukata masikio, ati nutihana ugiye kubibona, tubu naenda kuyaona. reka mubabarira bamaze gusaba imbabazi, Acha msamee wale walioomba msamaha. Mungu akubali. None ko mwasi wawe umubabariye, Sasa mbona adui yako namsamee? yagusabye imbabazi, Amekuomba msamaha, yabaye injyajya nawe ubaye injyajya, amekuwa mnafiki nawe pia ukawa mnafiki. twinjire muri 2025, Tuingie ndani ya mwaka wa 2025. abana b'Imana bigaragare ko tutari injyajya, Wana wa Mungu julikana kama hatuko wanafiki. ukwanga bimubarire, Anayekuchukia mwambie, uwo kuvuze nabi bimubarire. aliyekuteta vibaya mwambie. Hari abantu baza ngaha ama WhatsApp haziye ndugu yangu, Kuna watu wanafika mahali hapa kuona hivi WhatsApp zimeshakuja, barazi kuzivugirako, wanajua kuziongelea iko, baravuga wanaongea bagahangara n'Imana. hadi wanampitilia Mungu. Nagoma ndakubwira ukinjira muri 2025 utihanye, Nataka nikujulishe, ukiingia ndani ya mwaka wa 2025 bila kutubu, uri Yuda, wewe ni Yuda. ntabwo uzotera intambwe ngo ushike mu kwa kabiri uri amahoro. Hautapiga hatua ufike mwezi wa pili wewe uko salama. Reka kuba Yuda, Acha kuwa Yuda. abana b'Imana Wana wa Mungu dutegerezwa kuvugisha ukuri, tunapaswa kusemesha ukweli, siko none si ni hivyo? abatwanka tubivuge, Wanaotuchukia tuwaambie, nanje ndafise abanyanka, na yeye pia ni wanamchukia. Hata mimi iyumvire nk'umuntu yanka Mose wa kabiri, jifikirie yule anayemchukia Musa wa pili, akavyubahuka, anaikubali kabisa. iyumvire nawe Jifikirie na wewe, byogenda gute? inaweza endekaje? Ariko jewe ico nkora sinza mbesha, Ila yeye ile anasema hawezi sema uongo. unyase nkabimenya, Ukimchukia na anajua, nanje sindeka kubimenya, na yeye hawezi hata kubera kujua, Imana nsengera akomeye, kwa sababu Mungu anayeomba ni Mungu mkuu, nawe irakomeye. na wewe ni Mungu mkuu. Imana iguhaye amaso yo kubona mu Mungu izina rya anakupa Yesu. macho ya kuona kwa jina la Yesu. Abakwinyegeje inyuma, Walia kujificha nyuma, Imana igiye kubakwereka. Mungu anaenda kuwakuonesha. Waradandaza ntiwunguke, Unachuza bila kupata faida, mujana na wa wundi unatembea na yule mtu ari weza kuguhitana, ndo anakuja kukupitua, kumbaje kuraba ko waraye upfuye, ila anakuja kutizama kama umelala na kufa. mugimana ya Mana yakurinda, Ila yule Mungu amekulinda Imana ikomeye. ni Mungu mkuu. Kwinjira muri 2025 Kuingia ndani ya mwaka wa 2025 igiye kukugaruriza inaenda kukuletea abaguhombeje bose, wale wamekupotezea wote, igiye kubigwiza inshuro nyinshi cyane, inaenda kuongezea maradufu na maradufu. abakwanga Wanayo kuchukia niko ndabaririra, iko anawalilia, bagiye guca he, wanaenda kupita wapi? bagiye guhindura inzira mu izina rya Wanaenda Yesu, kubadili njia kwa jina bagiye la Yesu. guhindura inzira, Wanaenda kubadili njia, bagiye kuzihindura, wanaenda kubadili, bagiye kubazanya. wanaenda kuulizana, Gumega mumbonera ari hari, je, mnanionea iko pale? yumvise wicaye hajya, Akisikia umeketi aca pale, ahindura inzira. anakata korosi. Twinjirane y'ubwenge, Tuingie sasa na elimu, dusaba Imana ubwenge. tuombe Mungu atupe elimu. Hari bayuda muri kumwe, Pako Wayuda muko nao, dusaba Imana yo kubona. uombe Mungu akupe macho. Ubwo buzima Hii maisha ntabwo ari bw'Imana yakuremeye, sio yenye Mungu alikumbia, ariko waranyazwe. ila umenyang'anywa. Tugiye gusenga Imana Tunaenda kuomba Mungu kugira Imana ikugarurize ibyagiye ili ibyo Mungu batwaye. akurudishie yale mambo yako Hari amebeba. imigisha yawe, Kuna baraka zako, hari imigisha yawe, kuna baraka zako. uno munsi utaracakira Siku ya leo utapokea kubera bayuda. kwa sababu ya Wayuda. Nagiye numva Ameenda nasikia hariho abantu batelefonye garafure pako watu amempigia simu mkubwa wake, ngo zana uwo muhungu wawe eti leta huyo kijana wako utumuha akazi, tumpe kazi, ngo hari amahera menshi. eti kuna pesa nyingi. Abaramurongeze Akamtumana ejo numvise audio, jana, amesikia voice
ngo wa muhungu wawe n'umusazi eti yule kijana wako amegeuka msazi, ngo hakenewe miliyoni 4 panahitajika milioni 4 ngo kugira tumugarukane ili tumrudishe. kandi abo bamutelefoni Tena hao wamempigia simu, nibo bari bazi ngo bagiye kumuduza ndio walikuwa wanajua kama wanaenda kumuinua, kandi bavuga ngo n'umusazi, tena wanasema eti yeye ni msazi, ariko ntabwo ari umusazi, ila yeye si msazi. bamuhora ngo arajya cyane, Wanamchukia kwa sababu anakula sana. hari abantu bakuraba bakakuraba n'ukujya. Kuna watu wanakuchunguza hata jinsi unakula, ngo arajya cyane kwe, eti anakula sana, ngo zani miliyoni 4 kugira garuke, eti leta milioni 4 ili arudi. abamuhamagaye n'inshuti ziwe Waliyemuita ni marafiki zake. kandi ngaha jewe ntabwo nza mvuga ibintu by'imigani. Tena hapa yeye hasemi mambo ya maadisi. N'uwitwa Shadarake n'umwana wa Garafurere niyo Furayi, Mwenye anaitwa Shadrake ni mtoto wa mkubwa yake, ndo wake wa kwanza, niwe yazanye Netanga ndo amemleta Neta mahali hapa, ngo ajya cyane, eti anakula sana. uwari muri Kenya rero Iko ndani ya nchi ya Kenya, bacha bamusanga ari miliyoni 2 bamugomboje, wanamwomba milioni 2 aliyempania. ubuse we ari karondera miliyoni 6. Hivi baba yake yuko anatafuta milioni 6. hari ba Yuda Pako wa Yuda aguhenda gusa ugira gukororereyo, anakudanganya ili akuangushieko. iyumvire kujya none ni wocuba umusazi. Jifikirie sasa, kula unageuka msazi. Mwabana yote mugiye kujya mu izina rya Yesu, Wanayoti mnaenda atawubaraba kumunwa, bila kuna atawubacira imanza, hakuna kukatia ukeneye igisamaki, ukitaka kula ukeneye samaki, inkoko, ukitaka kula ukeneye kuku, impene, ukitaka kula ukeneye mbuzi, inka, ukitaka kula kuko Yesu ng'ombe. aruguruye inzira mu Kwa izina sababu rya Yesu Yesu. amefungua njia kwa jina la Yesu Yesu. aruguruye inzira mu izina Yesu rya Yesu. anafungua njia kwa jina la Yesu. Hari umugenzi ubwira ko ugiye kugura parasera, Pako rafiki unamwambia kama unaenda kuuza parseli, bakaca kubwira ko zimbwe, anakwambia kama wamekuuzisha pesa akakubwira ko ari mu nyingi, mazi, wanakwambia kwamba ni maji, akakubwira ko aho hantu hatabaho. anakwambia kwamba mahali hapo ni mahali pabaya. Uwo ni Yuda kuko abonye ko ugiye kumuha. Huyo ni Yuda kwa maana anaona kama unaenda kuinuliwa. Avuze ati nakaraguze parasera, Anasema fulana anauza parseli, twahora tugendana, tulikuwa tunatembea naye, ngo nzokujana hariya mu Kidori niho heze eti takubeba kule Kidori ndo pazuri kesho. muraye muri ijana, Mnakula 100. ewe kumuzinda numvise nziza, Eba mzinda nisikia parseli ya muraye mzinda. muri yirindi jana, Mnakula ingine 100. uzoza kwikangura yose yaheze. Utakuya shtuka zote zimeisha. Arababuza amaparasera kuko bagendana na ba Yuda. Kuna wenye wamekosa parseli kwa sababu wanatembea na Hari Yuda. abantu batarubaka kuko bari kumwe na ba Kuna Yuda. watu hawajajenga kwa sababu wako pamoja na Yuda. Yuda umubwiye umugambi, Yuda ukimwambia mpangilio wako, ubwo nyene akubwira ko uwo mugambi udashoboka. hapo hapo nakwambia wewe mpangilio hauwezekani. Yuda umubwiye ko ugiye kugura imodoka, Yuda ukimwambia kwamba naenda kununua gari, akubwira ati oya anakwambia acha, ngo ngomba ngure Vogisi, eti nahitaji niuze Voxi. hani guheza Mungu akubariki. baga ngomba ngure Vogisi Eti nataka niuze Voxi kugira nze ndatwara abantu mu Buganda, ili wanabeba watu Uganda. ngo yo Eti yo Vogisi batwaramwe abapfuye, Voxi wanabeba imo watu wemakufa, igitwara ibiziga, ile inabeba wafu. reka ngomba ndakuronderera imodoka nziza, Acha nikutafutia gari nzuri. murara muri 2, Mnakula 200,000. hewe narose yindi, Eba nilipata gari. oyaye Acha narose nshasha nzoza nimepata kwereka, ingine ya mpya. zokwikangura ya mahera wayamaze. Utashtuka zile pesa wameshazimaliza. Hari ba Yuda mwagendanye, Pako wa Yuda mnatembea nao, hari ba Yuda bakubujije pako turi, wa Yuda wamekukataza kupiga, hari ba Yuda pako wa Yuda uno munsi ugenda uko siku ya leo natembea hivyo kubera ba Yuda kwa sababu ya Wayuda bari ku kazi, wako kazini. kabwa ati bana ndafise mission ngomba nzoje, Unasema hivi bana, niko na mission nitaenda iko, bampaye mission yo kuja mu Burusiya, wamenipa mission ya kwenda Urusia mu Burusiya kuko bazi kuzova Yuda ko uharasaze, kwa sababu wanajua kwamba Urusia utatoka ulishakuwa msazi. iyo mission nta uzoyica. Hiyo mission hakuna mwe ataiua. Mu Burusiya barazi ugiye ntuva yukomeye, Urusia wanajua ukienda iko nakuya wewe uko msazi, ubananiye baraguha droge mu njya, ukiwashinda wanakupa droge ndani ya chakula. umuntu ava mu Burusiya gikomeye Mtu mwenye anatoka huko Urusia angali mzima ashima Imana,
anashukuru Mungu. ntibashaka ko bwa bwenge ubujana. Hawataki kama ile akili utairudisha nayo. uzura aba bantu bamaze kwiga mu Burusiya, Utizame watu wengi wameshasomea Urusia, abagaruka bakomeye ni bake, wenye wanarudi ni wazima ariko bumvise ko ugiye muri Amerika, ila wakisikia kama unaenda Amerika, ngugomba uronke misi yo kuja muri Amerika, unataka upate mission ya kwenda Amerika, ubwo nyene baca batangura kwandika makete kuri Gisuma. hapo hapo wanaanza kuandika kibarua kama we ni mwizi. Batangura kwandika makete kuri ko wubaka ma etage mu mahera, Wanaanza kuandika kibarua kwamba huku unajenga etage kwa pesa umeiba. kukazi bakaca bahagarika misiyo ya. Kazini wanasimamisha mission. Kandi ivyo bivuga n'uwo mugendana, Tena hiyo inasema yule mnatembea naye akajana n'ivyabona vy'ibinyoma. anabeba hata wenyewe wataenda kuwakilisha waongo. Muri uno mwaka Mwaka duhumuke, ufunguke, dusaba amaso yo kubona, tuombe macho ya kuona. reka kwa muri kuragendana n'umwasi wa, Acha kubaki unatembea na adui reka yako. kumena mabango yamenera umwasi Acha wa. kuvunja siri zako unazivunjia adui yako. Ndakubwiye nabwo uzotera imbere Anakwambia utapiga hatua ukigendana na Yuda, ungali unatembea na Yuda. ntibizoshoboka, Haitawezekana. bazokwiyaranja, Watajaribu bamenye aho ugiye gutabarirwa, wajue mahali unaenda kukombolewa. kijya kiraro bazogica, Ule mtambo wataukata. ejo uzosanga inzira yo kurengana yahagaze. Kesho utakuta njia ya kupitia imesimama. Hari abantu batagira ibanga, Kuna watu wenye hawana siri, iyo bagiye gutabagwa wakienda kukombolewa barara bariko baratangaza, wanalala wako wanatangaza, ngo numvize ngo amadolari agiye kuza, nimesikia dola zinaenda ngo kuja, naka ngo arango agiye kuntabara, fulana naenda kunikomboa. kacumutira na telefone yiwe, Unamwazima hata simu yake, ngo shiriramwo izi nomero, niwekee namba hizi. muheza kuvugana nawe akavuga ivyiwe, Mnamaliza kuongea na yeye pia anaongea ya ejo kwake. uzomurondera kumbe yahejeje, Yuda yahejeje gukira, Kesho utamtafuta, kumbe Yuda alishamaliza kufunga. mugisha wawe barawukase, Baraka zako wanafunja, amajambo yo kuguteranya zoyafonda fonda, maneno ya kukuchonganisha tayatafuta. tugira amaso yo kubona Tuwe na macho ya kuona muri 2025, ndani ya mwaka tugira amaso yo 2025. kubona Tuwe na macho ya kugira kuona twugurura imigisha yacu, ili tufungue baraka zetu. kuba utabika amadolari si ko Imana yavyanditse, Kuwa wezi weka dola sio ndo Mungu ameandika. kuba ugenda n'amaguru si Imana Kuwa yabivuze, anatembea na mguu sio Mungu alisema. kuba utaradugirizwa igarade ntabwo ari Yesu Kuwa yabivuze, ujainuliwa pete sio Yesu alisema. ariko hariho ba Yuda. Ila pako Wayuda, Tugiye gusenga, tunaenda kuomba. ba Yuda batuva inyuma, Wayuda watutoke nyuma, tugiye gusenga. tunaenda kuomba. Marikusi Marikusi, amatwi yose bayace, masikio yote wakate, nta n'amaso bayamene, hata macho wavunje. ntazasubire kubona aho duciye mu izina rya Asiongezi Yesu, kuona mahali tunapitia kwa jina la Yesu. ntazasubire kubona ibyacu mu izina rya Asiongezi Yesu. kuona mambo yetu kwa jina la Yesu. Tugiye gusenga Imana, Tunaenda kuomba Mungu. uze kuvuga ati Mana Useme Mungu, ndaje imbere yawe, nakuja mbele zako. banza umpa amaso yo kubona basi ba, Nipe kwanza macho ya kuona maadui zangu. utaragira amaso yo kubona Kama hujajua kuwa na macho ya kuona, ntabwo uzotera intambwe, hautapiga hatua. utaragira amaso yo kubona Kama hujakuwa na macho ya kuona, ntabwo uzogendera mu mugisha wawe, hautatembelea ndani ya baraka zako. umwanya wose Nyakati zote uzosanga uri kumwe n'abasi bawe, utajikuta uko pamoja na maadui zako. ngo turarya Tunakula, tugasangira, tunachangia, ngo tugatwenga, tunacheka. ngiye kubihindura mu izina rya Yesu, Anaenda kuyabadilisha kwa jina la Yesu. ntituzosubira gusangira n'umwasi, Hatutaongeza tena kuchangia na adui. umuntu uzi kunyanga, Mtu unajua kama unamchukia, tugiye gusangira, mnaenda kuacha kuchangia naye. mbonye ntuzi unandamutse, Ukimwona usimsalimie, uzovuga ati ndakwanka, useme na kuchukia. tuko pamoja. Turi kumwe. Abemeye ko bagiye kugendana n'abasi babo, Wanayekubali kama wanaenda kutembea na maadui zao. kugendana n'umwasi Kutembea na adui birababaza, inauma, bigwaza umutima, inaumiza roho. abanayoti ntimukagwara umutima kubera Wanayoti, abasi, msiumi roho kwa sababu ya maadui zenu. genda mubabwire Nenda muambie ati twabimenye, eti tumejua muri ba Yuda, nyinyi ni Wayuda, muri ba nyinyi ni Marikusi, Marikusi, ariko mugiye guhura n'Imana yacu. ila mnaenda kutanana na Mungu wetu. Tugiye gusenga, Tunaenda kuomba. ijoro ryiza, Usiku mwema, ijoro
ryo gusaba Imana ni usiku wa kuomba Mungu iduhumura amaso. atufungue macho. Abandi bariko baravyina ngo bariye bonane, Wengine wako wanacheza eti wanakula bonane. ndababwiye nta bonane muri. Anawambia hamukuli bonane. Bonane irabariye, Bonane inawakula, ibatwaye mwaka umwe, inawabeba mwaka umoja, myaka muzomara. kwa miaka mtamaliza. Ukuzoga iyindi bonane, Jinsi utakula ingine bonane. wewe ibijuju birimba ngo biriye bonane, Wajinga wanaimba eti wanakula bonane, ariko je sinaje kubatangariza ngo muriye bonane, ila yeye hakuja kuwatangazia kama mnakula ariko naje bonane. kubatangariza kugira muhumuke, Ila nakuja kuwatangazia mfunguke mama, kubera umwaka umwe kuvuye, kwa sababu mwaka umoja unatoka kwako. nuyaca n'uwundi uzoba ukuvuye. Pakikuja hata mwingine na wengine utakuwa kutoka hiyo. Bonane zirakurya, Bonane zinakukula, ntabwo ari wowe uzirya. sio wewe unazikula. Umunyabwenge rero Mwenye akili sasa arari imbere y'Imana, analala mbele za Mungu, kavuga ati mwami nyongera inkomezi, anasema Mungu niongeze nguvu, aho nagiriye intege nke mahali nimekuwa mdhaifu sinzi ndabisubire muri uwo mwaka, nisiongeze mara tena kwa mwaka huu, aho nagiye ukutariko mahali nimetembea jinsi nataka. Mana nyongera inkomezi, Mungu niongeze nguvu, nze ndabe ku umwaka nitizame kama mwaka huyu uzongya meze neza, utanikula niko vizuri, tumeze neza imbere y'Imana. tuko vizuri mbele za Mungu. Ntabwo twebwe araturabo gupfa, Sisi hatuko wenye kufa. utagiye mu ntege nke, Kama ukwenda ndani ya udhaifu, ntabwo umuntu akijijwe ahwera. mwenye kuokoka hakufi. Umuntu yakubwiye ko umuntu akijijwe ahwera, Mwenye alikwambia kama mwenye aliokoka na kufa, abaguhenze. anasema uongo. Twebwe twari bipfu kera tutarakizwa, Sisi tulikuwa wafu zamani bila hatujaokoka, twari mu mva, tulikuwa ndani ya kaburi, wariko tumaze kuva muri vya bindi, ila tulipotoka kwa mambo yale twazukanye na Yesu. tumefufuriwa na Yesu. Yacugira ubwoba ngo nzopfa, Acha kuwa na uoga eti mtakufa. nta muntu akijijwe ahwera, Hakuna mwenye anaokoka na kufa, hapfa abanyavyaha. panakufa watenda Kandi dhambi. nabone simvuga ko bapfuye, Na tena yeye hasemi kama naye bobo wanakufa, baba basanzwe bapfuye kera. yeye wanakuwa amekufa tu. Umuntu akijijwe Mtu mwenye anaokoka arasinzira, anasinzia, usanga ariko aririmbira, unakutana iko anajimbia, tuzogeri wawe ryari. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Usanga babandi bavuga ngo uzoza ryari, Unakuta wako wanaimba utakuja undi ati lini, tuzogera iwawe ryari. wengine ati tutafika kwako Umuntu lini. akijijwe Mtu mwenye anaokoka afise itama ryo kubonana na Yesu, iko na jukumu ya kumwona Yesu, ariko je nagomba nakubwira, ila yeye anataka kwa Yesu mugiye kwamana guhera muri iyi saha, Yesu mnaenda kubaki pamoja reka kwa kumwiyumvira nk'uri kure Acha yawe. kumujifikiria kama mwenye iko mbali zako. Oya, Hapana. muri aya masengesho tugiye Kwa gusenga, hii maombi tunaenda kuomba, reka ugumbitere acha mkumbatie Yesu. kumbe kwa Kiswahili ndo vinasikilizika vizuri. Bamugumbatie. Umugumbire Yesu. Kumbe wewe unajua Kirundi sana. Kumbe Kirundi ni hatari. Kumbe Kirundi kiragoye. Mungu apewe sifa. Imani habwa icyubahiro. Aho tugiye gusenga Imana, Mahali tunaenda kuomba Mungu, ntuvuge ngo nzogera iwawe ryari, usiseme ati nitafika kwako lini. ubwire ati ndakeneye kwamana nawe Yesu, Mwambie natamani kubaki na wewe Yesu. mu rudandazwa mugumane na Yesu, Uchuuze uko pamoja na Yesu. ugiye kuramutsa abagenzi mujane na Yesu, Mahali unaenda kusalimia wa ndugu zako tembea na ibyo ugiye Yesu. gukora ubijanemo Yesu, Yote unaenda kutenda uende na Yesu. reka kumusiga Yesu wawe. Acha kumwacha Yesu wako. Niwamusiguragira ibibazo imbere, Ukimwacha utapata shida. niwamusigura baragufata hari, Ukimwacha watakushika huko. jana na Yesu Tembea na Yesu. mu byo ugenda byose, Kwa mambo yote unaenda emo. wauja hose Gendana na Yesu, gendana. nomuhuru. Gendana na Yesu. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwamara kumwakira akaba muri wewe, Ukimpokea na anakuwa ndani mwako, Bayuda bagiye guhunga mu izina. Wayuda wanaenda kukimbia kwa jina la Yesu. We wahora mu baririmbyi, Walikuwa ndani ya kwaya waimbaji. ufise uri Yuda, Uko Yuda, uri Marikosi, uko Marikusi,
uriko wimbira imanga abantu huku unachimbia shimo wenzio, niwe ugiye kubanza kwitunganya. wewe ndio unaenda kwanza kutengeneza. Ntabwo ndiko ndahamagara wa wundi atari bwamenye Imana. Haikuwa naita yule alikuwa hajamjua Mungu. Wewe ubanza ureke. Wewe kwanza uache. Twinjiye muri 2025. Tunaingia ndani ya mwaka 2025. Kugira Imana iguhindure. Umwambie Mungu akubadilishe. Kugira Imana ikuduze mu mavuta. Ili Mungu akuinue ndani ya mafuta. Ubanza guhinduka. Unaanza kwanza kubadilika. Ikibazo Shida. Sabantu bataramenya Imana. Sio watu hawajamjua Mungu. Ikibazo n'abantu bamenye Imana kutariko. Shida ni watu wamemjua Mungu jinsi haiko. Ukaririmba, unaimba, uri Yuda. We ni Yuda. Ugasenga, unaomba, uri Marikusi. uko Marikusi. Banza unyaruke nga. Njoni kwanza hapa. Tugusengera Imana. Tukuombee Mungu. Winjire mu mwaka wa 2025 umeze neza. Uingie ndani ya mwaka 2025 uko sawa. Uri Marikusi unyaruke. Kama uko Marikusi uje haraka. Arera abantu bacha bihagararako. Mahali hapa sasa watu wanajisimama hiko. Nkagenda bacha bambona ko ndi Marikusi. Eti nikienda wataniona mimi ni Marikusi. Nkagende jo bazonyita Yuda. Nikienda kesho wataniita mimi ni Yuda. Abantu gituma badakira. Watu cheki na maanisha wasiponi. Bashaka ngo babahamagare mu mazina y'icubahiro. Wanataka wawaite kwa majina ya heshima. Wewe wimbi kinogo mugenza. Wewe umechimbia shimo rafiki yako. Mugenda na mugasangira. Mnatembea naye mnachangia. Mugu mufitiye inzigo. Ila uko na roho mbaya na yeye. Niko pema ntuburi Yuda. Kabisa wewe si uko Yuda. Duhamagaye ba Yuda ntiwihana. Tukiita wa Yuda au tu. Kandi wihanye Yesu arachari ku ntebe y'Imana. Na tena ukitubu Yesu angali kwenye kiti cha msamaha. Wewe uvuga nabi mwene so. Wewe unasema vibaya ndugu yako. Kandi muririmbana. Tena mnaimba naye. Kandi musenga hamwe. Tena mnaomba naye kanisa moja. Wewe Yuda. Wewe ni Yuda. Wari kucunyaruka. Ungekuja haraka. Abaririmbyi bagomba bagaruke. Waimbaji wanataka kurudia. kurudia. Twitambira. Kisha tufike tunacheza. Imene ziriko ziratekwa hariya. Mbuzi ziko zinapigwa huko. Imiceri iriko iratekwa. Mchele iko inapikwa. Mukanya turafungura. Kwa muda mchache tutakula. Ariko naho ufungura uri Marikusi. Ila hata ukila huko Marikusi. Ntumuzumbaze ejo. Kweli wewe usije. Akana kanya keza. Huu ni muda mzuri. Hari abantu pako watu bagize iminsi bahwera wanamaliza masiku wanakufa, bagaca bavuga ngo amasumu bayaririye mu rushengero. Wanasema eti sumu amekulia ndani ya kanisa. Kenda avuga ko atasumu yo kwinjira mu nzu y'Imana. Yeye anasema kama hakuna sumu inaweza ingia ndani ya nyumba ya Mungu. Habiwezekane. Nibishoboka. Ni hagira umuroza yizane. Pawe mchawi ailete. Aza yisige ngaba avuga. Ailete aipaki hapa. Ngo barasiga kuma mikrofone. Eti wanapaka kwenye mikrofoni. Uraza ushireko. Njoni utie. Mose wa kabiri apfe turabe. Musa wa pili akufe tuone. Ngo tuzoge vyica naco bizotugira. Eti tutakula yale mambo ya kutua ila haitatufanya kitu. Abarozi bakabahinja muri 2025. Wachawi wakiwapa chakula ndani ya mwaka 2025. Ni mubije. Kuleni. Bazorindira ko mupfa babure. Atasubiri kama utakufa. Bazorindira kuryama babure. Atasubiri kama utalala. Niho bazotangura gutinya Imana yawe. Wataanza kusema Mungu wako. Imana yawe bazoyitinya. Mungu wako atamwogopa. Ko babibonye. Kwa maana wameviona. Baraturoga bugaca tumeze neza. Wanatuangia kisha mnakucha tuko sawa. Baratuvuga naco bidutwa. Wanatuteta itubebi kitu. Imana yacu niho bayitinyira. Mungu wetu ni mahali hapo ndo wanamwogopea. Ni watinya uburozi. Ukiogopa uchawi. Uba mashengero menshi ntakijya. Eti makanisa mengi hayakuli. Ngo batangishana. Eti wanatoa sumu. Murazoyizana nga. Muilete hapa. Tuzogiryoshano. Tutakula sumu hiyo. Nacho rizotugira. Haitatufanya kitu. Kuko turi abana b'Imana. Kwa sababu sisi ni mwana w'Imana yicwa n'icyaha. Hakuna mwana wa Mungu anakufa na sumu. Na mwana w'Imana baroga. Hakuna mwana wa Mungu ngo baraturoga niturogeka. Eti wanatuloga aturogeki. Muga nimburi Markusi unyaruke nga. Ila kama uko Markusi njoni hapa. Nimburi Yuda unyaruke nga. Kama uko Yuda njoni hapa. Tugiye gusengera umwe. Tunaenda kuombea mtu huyu. Data buje mwa mushobora byose. Ngo warafukamye. Ndamusabiye imbabazi. Birashika akaba ari umugenzi bavuganye nabi, birashika akaba ari umugenzi yiyumviriye nabi ndetse akamukorera n'ikibi, ariko ubu araje kugira yinjire muri 2025 ari umwana wawe. Ko amaze kubikora rero nanje ndamusabiye imbabazi, ndamwugururiye n'imigisha, ivyo yari yarabuze byose reka bironke
mu izina ryawe gira Yesu, amen. Amen. Jana amahoro y'Imana. Nenda na amani ya Mungu. Ndakeneye umuntu avuga ati uje ngomba gukizwa. Anahitaji mtu anasema mimi nataka kuokoka. Umuntu avuga ati je nari umunyavyaha. Mtu mwenye anasema mimi nilikuwa mtenda maovu, ariko ndumva no kwinjira mu bakozi b'Imana. ila nasikia naweza nikaingia ndani ya watumishi wa muri Mungu 2025 ndani ya mwaka 2025. nanje banyita umuririmbyi, Na nyinyi na mimi waniite mwimbaji, nanje banyita umusenzi, na mimi waniite mwombaji. uwo niwe ngiye gusengera. Huyo ndo naenda kuombea. Abaririmbyi baba baritegura, Waimbaji wajiandae, hanyuma twese ikivunga, kisha sisi zote kwa jumla turaza gusenga tutaomba, aho tubwira Imana iduha amaso yo kubona, mahali tutamwambia Mungu atupe macho ya aho kuona, tusaba Imana itwongera amavuta, mahali tutamwomba Mungu atuongeze aho mafuta, tusaba Imana tubohorere ibyo Satani mahali yatunyaze. tunaomba Mungu atufungulie ile shetani ametunyang'anya. ariko ndahamagara umuntu avuga ati nkeneye kuba umukozi we. Ila hivi naita mwenye anatamani kuwa mtumishi wa Mungu, umuntu atahora ari mu baririmbyi, mwenye hakukuwa ndani ya kwaya ya umuntu waimbaji, yari yarabihevye, mtu mwenye alikuwa alishacha, umuntu atari bwakizwe. mtu mwenye alikuwa hajaokoka. abo bantu babiri nibo mpamagaye Watu wawili tu ndo naita kugira binjire mu mwaka wa 2025. ili waingie ndani ya mwaka abandi 2025. bantu badasanzwe Ni watu wenye sio wa kawaida. aho tugiye gusenga, Tunaenda kuomba, tugiye gusengera abo bantu. tunaenda kuombea watu hawa. Katubanze dusengera amashikanwa Acha tuombee sadaka kugira abanditsi babikure nga. ili waandishaji watowe mahali hapa. Databuje mwamushobora byose, turasengeye amashikanwa, dusengeye n'abayatanze n'abatashoboye gutanga nabo bagirire neza, ahagiye kubikwa azakora imirimo yawe ku bw'izina ryawe gira Yesu, amen. Tugiye gusengera abantu babiri, Tunaenda kuombea watu wawili, umuntu atari bwakizwe mtu mwenye alikuwa hajaokoka n'umuntu yari yarabihevye. na mtu mwenye alikuwa Unavuga alishacha. ati muri 2025 Anasema ndani ya mwaka ndashaka 2025 nibambone ko ndi umukozi w'Imana, natamani wanaona kama mimi ni mtumishi wa ndashaka Mungu, ninjire mu mirimo y'Imana. natamani niingia ndani ya kazi za abo Mungu. bantu nibagiye Hao gusengera watu ndo naenda kuombea kugira namwe muba abakozi ili na b'Imana, nyinyi muwe watumishi wa namwe Mungu, muzobone na Yesu nyinyi mumuone Yesu. cyagiye agiye kutujana, Ile siku atakuja namwe kutubeba tuzabe turi kumwe. na nyinyi tuwe pamoja. ahishaki Imana ishakiye aishakiye izikora imirimo. munyaruke, Njoni haraka, uno mwaka ni wo gukora imirimo, mwaka huyu ni mwaka kufa uno kazi za mwaka ni wo Mungu. ugiye kubonera ku Imana, Mwaka huyu ni mwaka unaenda kumwona ugiye kuba Mungu, umukozi adasanzwe, unaenda kuwa mtumishi mwenye sio wa aho tugiye kawaida. gutamba mu kanya, Mahali tunaenda kucheza kwa muda tutambe mchache. Yesu yamaze kukwandika, Tucheze Yesu alishakuvika. tutambe Yesu yamaze kugushira mu gitabo cy'abakozi. Tucheze Yesu alishakuandika kwa kitabu cha watumishi. Nyaruka, Njoni haraka, wihute winjire, wihute winjire, wihute winjire bigikunze, wihute winjire, wihute winjire, wihute winjire bigikunze, wihute wihute winjire, wihute winjire, wihute winjire bigikunze, wihute winjire, wihute winjire, wihute winjire bigikunze. Oh, wihute wihute winjire, wihute winjire, wihute winjire bigikunze, wihute winjire, wihute winjire, wihute winjire bigikunze, wihute wihute winjire, wihute winjire, wihute winjire bigikunze, wihute winjire, wihute winjire, wihute winjire bigikunze. ushobora kurindira ejo Unaweza ukasubiria kesho, ugahura na Marikusi unakutana na Marikusi cyangwa ugahura na Yuda, au unakutana na Yuda, urugendo rwawe rugahagarara. maisha yako inasimama. uno munsi Siku ya leo
kwihana kwawe biza kuziburura umugisha w'Imana. Kutubu kwako kutafungua baraka yako. Hari ibyawe Pako mambo yako bifise abandi bapagani. iko na wale wapagani. Hari ibyawe Kuna mambo yako bibitswe n'abandi ba Marikusi. imewekwa na wale wa Marikusi. Hari ibyawe bibitswe n'abayuda. Kuna mambo yako imewekewa na Wayuda. Ariko Yesu araje, wewe wafukamya bikubohora. Ila Yesu anakuja kufungua. Tugiye gusenga. Tunaenda kuomba. Murasubira mwaya majambo. Mtarudiria maneno haya. Aya ngiye kuvuga. Maneno haya naenda kusema. Kugira mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Ili mpokee Yesu kama mfalme wa maisha yenu. Nasubira mwaya majambo ati Yesu mwami. Tituraje. Twumvise ijambo ryawe kera twanka kumva. Ibyawe twarabihagaritse, twarabimenye, twabisize hasi, tushira mu mitima abantu nibo twagendana. No munsi ubaduture, uduha ijambo ryawe aba ari ryo tugendana. Aho twagushavuje dusavye imbabazi, aho twagenze nabi dusavye imbabazi, aho twagendanye n'aba Marikusi tubabarire, aho twagendanye n'abayuda tubabarire. Uwo mwaka wa 2025 uzotubere mushasha, imigisha uyitwugururire, bigaragare ko turi abana bawe, bigaragare ko twasubiye gutora ibyawe. Amen. Data buje mwamushobora byose, barakwakiriye uno munsi ngo ube umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Barakwemereye ngo mugendane, waravuze ngo ni waba muri bo, amajambo yawe akaba muri bo. Data buje ngo icyo bazosaba cyose uzogikora. Bamaze kukwakira, none nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ndavuze ati nubagirire neza. Ndavuze ati nubafute mu gitabo cy'imanza, ariko bubandike mu gitabo cy'umunezero, bandike mu gitabo cy'abakozi bawe. Bagirire neza mwana, ibyo bayuda babatwaye, ibyo ba Marikusi babatwaye, ndavuze ati nubibagarukanire, bigaragare ko uno munsi bihanye ku bw'izina ryawe gira Yesu. Amen. Amen. Utarabatizwa batarandika, Mwenye hajabatizwa na hawajamwandika acha chariya mubanditsi. apitie kule kwa waandishaji. Mu gatondo tuzobatiza Asubuhi na mapema tutaenda isaa 12 saa 12 imodoka izobigiye kubatiza. gari itakuwa inaenda kubatiza. Aombeze ijambo ry'Imana, Imana ibaheza. Wewe wamesikia neno la Mungu, Mungu awabariki. Tugiye kuva hasi rero twese ishengero ryose, Tunaenda simama kanisa lote kwa jumla. dusaba Imana, Tuombe Mungu, dusaba Imana tuombe Mungu kugira Imana ili Mungu itwinjize muri 2025. ituingize ndani ya mwaka 2025. Yaduhumuye amaso, Imetufungua macho, yaduhumuye amaso. imetufungua macho. Ibyo twanyazwe Yale tumenyanganywa tubibohoze. tufungulishe. Simbabuke Satani simbabuke, umugabo wanje ni Yesu, impete yanje nayikuye Golgotha, ubugeni bwanje buzobera i Siyoni. Simba Satani simbabuke, umugabo wanje ni Yesu, impete yanje nayikuye Golgotha, ubugeni bwanje buzobera i Siyoni. Simbabuke Satani simbabuke, umugabo wanje ni Yesu, impete yanje nayikuye Golgotha, ubugeni bwanje buzobera i Siyoni. Simba simbabuke, Satani simbabuke, umugabo wanje ni Yesu, impete yanje nayikuye Golgotha, ubugeni bwanje buzobera i Siyoni. Simbabuke, Satani simbabuke, umugabo wanje ni Yesu,
impeta yanjye nayikuye igorogota ubugeni bwanjye buzabera Isiyoni. tugiye gusa Tunaenda kuomba. iyumvire ku Mana yawe, Jifikirie kwa Mungu wako. uyisaba imigabane 2 canke 3, Uombe hitaji 2 au 3. uyisaba umugabane wawe kugira ubone kure, Uombe yenye unahitaji ili uone mbali. uyiha amaso, uyisaba amaso yo kubona, Uombe macho ya kuona. uyisaba umugabane wanyazwe w'ibyawe. Uombe mambo yako umenyanganywa uno yako. munsi bigirirwa barakuvuga ngo urakenye, Jinsi wanabaki wanakusema eti wewe ni ariko maskini. ibyawe byatwawe n'abandi. Ile ya kwako imebebwa na wengine. Bwira Imana ati bibohore, Ambia Mungu afungue. bwira Imana ati bibohore, Ambia Mungu fungua. hanyuma usabe Imana Kisha uombe Mungu. niyaza gutora abayo, Akija kubeba wake. uzuba uwa mbere Na kuyisanga, wewe uwe wa kwanza kumlaki. uzuba uwa mbere kuyisanga. Uwe wa kwanza kumlaki. Twamaze kwinjira mu mwaka wa Tumeshaingia 2025. ndani ya mwaka 2025. usabe icyo ushaka cyose uragihabwa, Omba chochote utakacho utapewa. usabe umugabane wose ushaka urawuronka, Omba chochote uhitaji utapata. usabe icyo ushaka cyose. Omba chochote unataka. n'umwanya wo kugabirwa n'Imana, Ni muda wa kupewa kado na Mungu. n'umwanya wo kugabirwa Ni n'Imana, muda wa kupewa kado na kugira mu Mungu. mwanya tuce dutazira Ili kwa dushima, muda mchache tuanze kuimba. na tugiye kushukuru. guca dushima ibyo Imana Tunaenda yakoze, kushukuru yale Mungu aliyetenda. tugiye gushima ibyo Imana Tunaenda yakoze. kushukuru yale Mungu alitenda. abandi bariko barasamazwa Kuna n'ibihe, wengine wako wanaomba. ariko twe tugiye gusaba, Ila sisi tunaenda kuomba. usabe icyo ushaka cyose urakironka, Uombe chochote utakacho kuko Yesu utapata. ari ngaha, Ukiomba Yesu ari ngaha. Mungu yuko hapa. yumvira icyo ushaka, Jifikirie kile saba icyo unahitaji. ushaka cyose, Omba utakacho. Imana iri ngaha. Mungu yuko hapa. Data uje mwamushobora byose, ngira ishengero ryamaze guhaguruka, bandi bafukamye, bandi bicaye, bandi baryamye, barahagurutse, bariko bagusaba icyo bashaka. umwe umwe wese uriko wumvira amasengesho ye. Yesu labasaya ma labosa baba bimana nsize, Imana igira neza, nakugirire neza umwe wese. Zayo paje imbere yawe, twamaze kwinjira mu mwaka wa 2025. bagirire neza mwa, bagirire neza mwa, agasuzuguro k'abadayimoni turakase mu ngo zabo, turakase ku bugingo bwabo. ndavuze ati bagirire neza, Mana nzima, Mana nzima. Yesu labase ngaba umwaka wa 2025 wabera umwaka udasanzwe. dusenge igihugu cyacu, dusenge igihugu cyacu kigirire neza mwa, turasengeye amatora. Yesu yabemwe umwami wo kwiyumvira guhungabanya amatora, uwo turamwasa. uwo tegura umugambi mubi mu matora, uwo turamwasa. nta burongozi butava kuri wewe mwa, burongozi buva kuri wewe. Yesu turasengeye inzego z'umutekano. Yesu turavuze databuja, turasengeye umukuru w'igihugu n'inzego zimufasha, turasengeye databuja inzego z'igisirikare n'igipolisi, bashinga amateka, bakenguza amateka. mwami bagirire neza, barinde databuja, ata amahoro ntitwoba turaye ngaha, turaye ngaha kuko wazanye amahoro mu Burundi mwa. ata amahoro ntitwoza ngaha kuri uwo musozi wawe. turavuze ati igihugu cy'u Burundi reka kibe igihugu cy'amata n'ubuki, nk'uko ariko camye mwami. wo kwiyumvira kukihungabanya, uwo turamwasa.
uwo kwiyumvira guhungabanya indongozi wagisizeko uwo turamwasemo. Tukweretse abari mu mabohero bagirire neza, abatarihana bahe kwihana, abihanye nabo bugururire. Tukweretse abari mu bitaro bagirire neza, tukweretse imiryango y'abatarakizwa iri ngaha yigirire neza. Ndakweretse abagusaba kudandaza barose imitahe, abagusaba amaviza y'abaronse, abagusaba ubuzi mu bushikiranganzi butandukanye bubarose. Yes, la Imana nziza, uri Imana igira neza. Imana igira neza, urakoze mwa. Tukweretse amashengero ya nayote ahari ku isi hose mwa. Tukweretse abari muri Amerika ba Nepo, turakweretse ba mama ba Nepo, turakweretse bashantare barongoye ishengero mu Bwongereza mu Amijyana yote, kweretse abarongozi ari Tanzania, bari Uganda n'ahandi nayo tigiye gushika yigirire neza muri 2025. Ico twase ni ba Yuda mu ngoro yawe, ico twase ni ba Marikusi. Yes, turase abaza kwivanga mu bakozi bawe, turase uruvange ariko robanura abo wahamagaye baha imirimo, abihamagaye bigishe. Urakoze mwami kubyumvise. Dusengeye imigwi y'abaririmbyi, dusengeye abamezisye, dusengeye abajournaliste ba Nayoti TV, dusengeye umuntu wese ishengero ryose yakandagije ikirenge ngaha umwiyereke. Urakoze. Mashimesh kuma. Makofi mengi kwa Mungu. Aranangaza Yesu, Aranangaza, aranangaza, aranangaza. Akura umuntu muri pubera akamuhindura, akamukarabisha, akamusiga, akamwambika. Abari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza, aranangaza Yesu, aranangaza, aranangaza. Akura umuntu muri pubera akamuhindura, akamukarabisha, akamusiga, akamwambika. Abari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza, aranangaza, aranangaza Yesu, aranangaza, aranangaza, aranangaza. Akura umuntu muri pubera akamuhindura, akamukarabisha, akamusiga, akamwambika. Abari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza, aranangaza. Amashimesh kuri yoma. Makofi mengi kwa Mungu. Iri joro Usiku huu we uraye nga nyinyi mnalala hapa, ntabwo uza guho, hautapoteza.